Kardom, kado we kar beng long rap dan teman setame. Pinia good news lagi lalo, nane tumpan nang tan pon jia lam do jet asap o la seto. Nane tum nang bangso video ke ceng ben haki judan lang thori pan si kado we kor ting mas tame chuning rila. To polo tangte pang ceng polo na video le. Kedam tang 2019 ahut ke corona abimar nang klang lo abul penaan ingdak lo pen 2019 2021 an ke labang so corona si cethang klub lo bons tame non 2024 nang le alo lasi ilitum non ke bangji labang so aningkan labang ke ilitum mesen navar sai ki claim pani phansi ilitum bot inang po lapen ilitum sitame ki claim ke dam sitame ake me krong hinsi charli panang po to pulutang te ilitum kalbi tum sitame banglong ki pa phoduni phansi ilitum ta bor idonangi lapen ili kalbi tum pa phitang lo penan pa phik petang lo lasi ili kalbi tum sitame bang khailong ko sonsi ke pe prang jima phansi ili kalbi tum sitame bor ipononang lapen pa prang dononang un eson anke cerap situ men sitame ilitum paprang dun beg lo nang nasi ili kalbi tum phan bang ko ano ne bang nang ke lang rem lapen ili kalbi tum ke kilu nasi non ili ki puja lamang la heno ili kalbi youtuber tum penan tum do tang lo bon same aja hak youtuber tum ke akaheno video si upload pon bom viral video si penan pacha thang pon nile channel subscribe views do ni boy ni ada hokorting youtube ke la puson viral video si upload pon re jong si la puson viral video upload pon bom lang pelutang te nang tum phan please pen pini pen labang so video ka upload pon pe dei phan lihin pen stami nang tum phan nang chuni riglo si kado recording youtube mas tami ake me ya hin le ili paprang pon nang jong si ili kalbi tum la puson viral video upload bom lang pelutang te ba khai si ili phan nang thek ta da bolang la si ili tum ba khai lang follow do nang ni Gute kiti inkosa manu bila ko ami kontale ili khai ke ni ma phan si ili bor ini lapen ke thek the sanan ke nang li bang hanar wi tamne lapen ke chok che sai ke nang li bang hanar ju tame banang thani ke si ili tum ko son si ki claim ke dam ni ma awar sai ke thek the pulo dang te nani tum bang han tame arju tame si la puson thak si ili tum tame ke thek the son an ke che than ponang po ke thek the tum han an tame ke thanu nai ge ke nang sot la hano sarta do nai pu sarong se ave pulo dang te komasi than bang do jila asi sarong se ave pulo dang te student ta ve arta ka ve tum phan jel ke thap la bang so news tame penan kalbiang long long che thang lo la pen non 2024 aning kan tame la bang so video nan tum thei long lo social media long so tame penangan rusmi terang pi pune pine la bang so ai aphan tame ili karbi tum si mek cholang no delo la si la puson ke ili tum tame chok chelo la si non ke wangi lang ke kado ave korting youtube mas tame ingkel advan ke dui phansi nani tum phan chuning rilo lapen nani tum stami la pusona kam ke kahino kamang ke nang ning mathari chata lasi ake me bar cycle mo lo jalri no lo chapa thengon nang linang kupi make mang sang stami nang limu chun po ana me ultime yang sido pulutang te duware nehem boyare nehem sarnung prithang putana ning chipo oi nang ni ili kalbi tum ka ko pailo puson pen yang se aning chipo oi pulutang te ili chuklai me ke chodam bek thelo lasi ili stame kalbiang lom pir thelong ke bangke ili karbi tum alam melo madu korting yur mustame ili pir thelong ke bangke alam so phan kamadi dong si la pusona ke no war cycling pondong pulutang te nang li kai long nang li mu an si bage man me deta hai asi nang li kai ke messenger phan stame nang li chobor ina nama thang stame ape nang li jong si bor i pulutang te long ji मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी बचपन में भारत में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम किया करते थे फिर ko pailo te long yu oke the puson si ilista me chupaning ding nambat chupat duglu pulutang te ilita long ji si ili jong si chubor i e pulutang te la puson ke nang man si un e akam krem ke pen men si nang le chupa plangi buke nang li mang ta heman re la pen bang long then lok a link pule nang li claim no de ning kali nang li nang sai nang li hem nang li rit chima thapen si ajat psi ta claim mun ni lalo pini video bang lan velo